All India Radio Chanpur jing lam dak segi le minute som di hongin to kitonin jingkal kithuza to ana paite kampawa ingai hiring All India Radio Chanpur hongkipwan siat na FM megahertz sale khat point li atipanahi jinglam dak segi le minute som di akin to kitonina paite kampaw jingkal kithuza to ana ingai hiring tulak tomte COVID-19 to kisayin sinsak na mediatin ina quarantine center Ensia All India Radio Chanpur ina zun ni khat akipanina hunse ni na zui kading coronavirus COVID-19 hive mu be inom tuina akin soina ingai kitading Infal Pansan Regional Institute of Medical Science le Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science muna zanina tulai hileng to kisayina hileng apana natna coronavirus kitipen ve mi bang ta hiam ti athe che dingina zaguk le thumte sample ekcha kinoma twate laka rimsa ni thumte na saibang hi ve kha hi ti the che tinoma Genium sapanina nini tena hebang hi dewa hi ti thetinama zana ki theisia nga phaina duleldin munin Manipur kama hebang hi ve somli leli omta in nili te kep daminom tau a tulelin ni somli te hebang hi nat na apan a kep lelin omohi institutional Quarantine Center le Community Quarantine Center a ni sang thum sa sagi somli le guk a ombanwa sing khat sani som kwa le thumte tulel din munina omohi All India Radio Chanpur ina to so abol in to so a All India Radio Chanpur station tung tonina hongtung ding juni khat kum sang ni le som ni sepat ni a ki panina ni na bangina humsi te kha he pannon tading thing to swagin taklat danina paisa mars ni som ni lekyat kumsang ni le som ni a hunse le se dinga ki bol swakhya ta ombangina COVID-19 hileng a omsung akisai pi tena khautaka ziding in theisaka VVIP thuke na hi kele nation a hi kele state le hunse poimo dang bana tulai nat na hileng COVID-19 to kisai ti lo recording dang him hi call sakphot a hi ti ina Jihan Singh Ramror, Head of Program, All India Radio Chanpur ina Thai Sakna to Swat Bol Hi. Directorate of Health Services, Government of Manipur, Dena Bangina, Zan May ni som ni le sagi kumsang ni le som ni in District Hospital Conference Hall, District Hospital Muna, Sun Madak, som le khataki panina, kisin sakna poimo taknein oma, Dr. Ningani Kim, District Surveillance Office, IDSP Chanpur Sinsaktu in Panga, Haikisin Sakna Huna, Private Sector le Public Sector Noy Asem, Dental Doctor, Ha Doctor Misomnite, Eluhi. Kisin Sakna Neya Ombel, Dr. Entangin Mang, Dental Doctor at Kaina Noy A, National Health Program Tungtona, District Health Society in Asayo Hi A, Zan May Misomni Lesagi ni Akisin Sakna Hun A, Kovel pumpi na puhay pi COVID-19 hileng dawdal na ding tokisay halam doctor teleng omol say tuan lo ding ahi nawa damlo ahi kele ni kep khakte bangti le COVID-19 apa na humbita say ding hiam ti le COVID-19 ki pana kivien na ding face mask twa ding dan glove khutbu zat ding dan bana PPE zat ding dan telina tudang poimo tuan te sinsak hi kisin sakna le huna Dr. Ting Siam dental doctor ina practical ina PPE zat ding dan le thil poimo dang omte la na leng le hi The doctor team needs to moving the parents for collecting the sample. So that is what, and after the final sample is taken, maybe from the district hospital or the nearest quarantine, the driver will pick up, he will also wear the PPE, he will pick up and the last thing
we have to check it like it should not be missing all the papers. All the documents should be there. The documents in only temper they will not accept it. So with the entire document, the driver will go down to check it. Nanahi leng COVID-19 yak le nationwide lockdown yaka gam dang gama bakol tang kha in lam hong ki tam khop te koi na ding a solkalina ase ekya institutional quarantine center in district sung a nga oma tuabang institutional quarantine center nga te la ka khat young learners school quarantine center et kyak na zanin medium team khatina neyu he to et kyak na huna Young Learners School Quarantine Center Doctor in charge Dr. Lian Gongwan Samte in again na Young Learners School Quarantine Center muna tulel ina Maharashtra gampuni khoa ki panahong kipan ni zale somle sagi te omlel lelu chi he amaute la ka numei ni tu ka sepat ni ta lamina hitang khosik yeluna ane isya kun district hospital Churchanpur muna isolation ward akoya ahi danu gena apay sa may ni som ni leguk ni in amaw tigel apan poy mo vel set di nga lak sample hiu lak hi a yay sample lak tebel ahi na te jet hinay lo chi hi midang zale som le nga tebel nat na hi COVID-19 to kisay a symptom tinat omdan apan tinat te siat na ne tadi lo chi a ni nga nung un Amau teleng avekwa vel set na ne hiding ina gen hi amau tenek ding an district administration in agwan bangina ni khatin ni ve piak hiwa public health department ina tuidon ding le zat ding piau a nin pai hom na lama autonomous district council Churchanpur in mo pwa a MSPDCL ina mevak lam en kayu a medical lama ama Dr. Lian Gongwan makaina nurse grade 4 male health workers male health supervisor bana police personnel ten dakal som nilele sung duty bolin en kayu chi him quarantine center omte jingle ni ta kina thermal screening leng bolin chi lengen hi ni kotan ni taglam tak sagi lakina numeni isolation ward district hospital Churchanpura transfer le refer to ma ajak tu amau kitang khasik le luna hon ni da gwahi amau dikha zanina test ahi kinle ko a result su ngak le lahi wa atang pina donation tom le kipana tom le ki tangjela medical ailments de ya hilowina ni tengina thermal screening jing kalam da quality talam da di ina ni tengina kineya tu nai tikina I aitena ni nga on tin changuna inmet teng kha akin theilama I covid positive and negative ka test akine ipading ti le kon gen nam hi COVID-19 na hileng donal na adi nga bansat ding Imphal Akipana Churchanpur district waktunin omta a bansat hongtung table COVID-19 na ne diamwan mo te sample lakhuna ala tule sample laka ikikal a direct contact lo na di nga dal na quarantine center tuam a buat ding COVID sample collection kiosk hi a Chief Medical Officer Churchanpur ahong tung bansat ding tulelina Chief Medical Officer Churchanpur thum omlel hi apoy mo na quarantine center ti azat hiding a COVID-19 sample collection kiosk tel COVID natna a muan mo le tuabang natna ne hiding a omte pe ma hiai bansat sanga sample lak a vel set hiding a damte nalam en kai tu health worker te zat ding hi Muan mo omte na til tuile hak swala ka vel set hiding chi hi kainat na hi dodal di nga I district Churchanpur district sunga sample collection team bolbe hi a zansun madang som le khat a kipanina GNM School of Nursing Hall muna sample lak ding dan sin sagna piak hi sample collection team ding team guk bolbe in team khat zela medical officer khat et kaina nuaya nursing officer ni zel ding hi team bolbe a team kai ding medical officer table Dr. Priyojit Dr. Mirangthem Suzata Dr. O Jatin Dr. Bigendro Meite Dr. S Nongdren Meite le Dr. Sudhazate hiwa
akul le poimo bangina sample collection team bol khat sa omte panpi ding hi zana sin sakna hona district hospital Churchanpur apan ENT specialist Dr. Seikholet Dr. Charai Henba le Dr. Kitun Lalmontena velset ding a sample et khakna ding ala ka omte lak ding dan sin sakna piawa Dr. T Tunlalmon in personal protective equipment PPE zat ding dan sin sakna hi Manipur gam khangtu adi nga ma sa pen hi ding ina zan me ni som ni le sagi kumsang ni le som ni ilai ni ina Manipur Chief Minister Endurance ina Manipur gam sunga sing tang mi makai teng COVID-19 to kisai a kiku khom na ne pi hi na hi do dal na ding le nationwide lockdown sia ka sing tang mi ten hak sat na bang tuak ne yu hiam chi te gen khomu a yai ki ku khom na hona Chief Minister Endurance ina Manipur gama teng sing tang mi pau tom jang te ton dan to kisai amau ki pat na khwa chiat a noi som de ya museum khat chiat pol sak khiding a hi dan pon khiak na leng nei ngal hi tabana yai nat na hi leng COVID-19 pen awareness hoi tak tung to na ki kep bit the dia mu a hi dan gen a ki ku khom na in Manipura teng le khosal sing tang ni te na COVID-19 zia ka haksan na atwa te u ngai siak a hi the na ding le nat na hi to ki sai grassroots level up an awareness hoi tak a om the na ding nim na ane a hi dan gen hi Manipur campaign India state om te to te ka jin milip tom zok na gam himale hiai nat na hi leng do dal na pan hoi takalak a hi kele state dang ten atwa lo buai na tuam tuak thei a hi dan leng gen hi state ki pum khat na to ki sai Chief Minister in again na Manipur government sarkarina hun sot takapan state teng nam ton te ki pum khat na onsa kem vidya panla a kebul lamza wa heritage park khat bol hidinga sangai festival kumtenga inei leng waimuna zat hidinga panlak a hi ti a nam ton traditional household model leng koi hiding a hi dan genin tua ding na nammakai ten ama traditional house lim tribal affairs and hills department te kyanga pelut ding ina leng nget na bol hi Singat subdivision sunga om embuang mun khwa a antang hom na to kisai a antang pwakhya ka om le antang kezi khata cheng thuma le sa ti tungtang a zanin buang mun kha hausa in hilchet na bol hi aman hwai huna agenda ni na embuang mun khwa a antang ki hom pen ating lo hi lawin sing le kin taka ki hom a hi ti a sera cheng thuma ki hom ti pen NSSA antang to ki ho a hi ti ina gen hi amana gen zel na a PMGKY antang to ki sai leng kim taka ki hom a hi ti a antang em buang mun apan ki poki ki ti pen buang mun Lamka ya ding buang mun khopi a ki pokha a hi man a wai apan Lamka ya ding a ki poki ki zo a hi dan leng gen hi tua teng bana tu swa to ki sai him em buang mun khosung to ki sai tu swa nei ding om le village authority chairman ama om a hi manin complain hin dil dang him hitale tu swa bol lo ding ina ngen a lungkim lo na nei om le kam dam a ki ho ma wai da ni pai pi ding o a hi the hi LPG gas news yang thangen san sa April ni sagi atipan May ni sagi kumsang ni le som ni tana booking bol te le BPL nei tu ten tu kumala khalo te ading na tu ni na la the ding bung mol inde na nei ni som le nga kumsang ni le som ni tana booking bol te ading in tia homa hiding min consumer number le veng min gyat thum sagi li sagi bial ko gyat a hi kele sagi kok ni kwa bial ni nga guk ni a SMS thot ngai ding hi dunia ding a gas lak man ding ding za sagi le som nga a hi ding tu jing kala dinga paite kampau jing kal ti zak to na ingai hia thio hiai teng a hi